Pa kaj pravo muco? Onda meni je to nos. Je signal. Zdaj krode 3 nevrite hi. To je ta ni taška. He. Vi bom se pöjt. Pa kaj je tak nasram men? On je pa meni razložil 50 evrov, pa ne da. No. Kaj zovin? Pa za koji? Kaj te prosil? A? Kaj te prosil? A, nekaj je kad bilo. Pa 3 evre te prosil. To je sam da posao. Kaj se odo? To mi je sam posao. Pa zdaj to ti novo spotere. Naj proba. A to pravo, naj proba. No. Naj proba. No. I ja ne njem je on meni. Meni je sedmo. No. Da. Alo? Pa zradi nos, to ti je pravo, zradi nos. Pa dobro, pa rekao sam te. Metke dao pa. Reklinga